Swakopmund is een van die toerismekerns van Namibië en vir talle Namibiërs 'n vakansiedorp en binnekort word een van sy mees bekende landmerke verfraai. Hallo en welkom by Kletskompas, ek is Irene Marie van der Walt en ek gesels vandag met Annemarie de Tooy oor die nuus in Môre se Republikein en dan kom ons by die porsie vleis van hierdie episode met Adam Hartman wat vertel van die opknappings aan die Swakopmund mole. Maar vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie kompetisie. Annemarie de Tooy saam met my in die Kletskompas ateljee. Annemarie, hoe gaan dit? Dis klein Saterdag. Dis my enigste werk. Is om net vir almal in die kantoor en dan maar weer te sê, dis klein Saterdag. Okay. So, ek kan net opgewonde wees in daai geval. So op nie die klein Vrydag nie, maar die regtig erge Vrydag, Real McCoy Vrydag. Berig Republikein oor Fly Namibia wat toe nou teruggekap het nadat die minister van Werk en Vervoer, Wyko Nekundi, kapsie gemaak het oor die koste van vlugte na Ondangwa. Hy sê dit is vir hom onmoontlik dat 'n vlug na Ondangwa van Windhoek na Ondangwa dubbel soveel kan kos as 'n vlug van Windhoek na sê Johannesburg, na Kaapstad was hy spesifieke voorbeeld. En op die oppervlak kan ek hom hoor. Ja. Jy weet, ek kan sy punt insien, maar dan kyk jy ook na ander faktore soos hoe gewild is die Windhoek-Ondangwa roete. Jy weet, hoeveel mense vlieg. Want as jy sê 200 liter tank vol, ek weet nie hoe groot vliegtuig is. Onder korreksie. Maar kom ons sê, neem aan argumentshalwe 'n 200 liter tank vol die vliegtuig jet fuel moet maak, ek het nou baie probeer om Engels te vir my, moet vol maak, en net 10 mense gebruik dit, dan gaan daai 10 mense eweredig die koste van dit moet dra. Ja. As jy 4 lugwaardinne het op 'n vliegtuig Johannesburg of Kaapstad toe vir 80 mense teenoor 2 lugwaardinne vir 'n vlug van 10 mense, daardie kostes, daardie salarisse moet betaal word, jy weet. Ja, so dit sal vir my ongelooflik lekker wees as in Namibië as ek teen ultra-lae koste kon rondvlieg in Namibië, veral Ondangwa, veral die noorde, dit is iets wat ek nog nie veel van gesien het nie. Maar terselfdertyd is daar ook ekonomiese realiteite, en vir my, die eindgevolg daarvan gaan wees, want Wyko Nekundi het toe nou gesê, jy weet, as hulle dit nie onder beheer kan kry nie, dan gaan die regering intree en dit begin reguleer. En die eindgevolg is dan dat Fly Namibia op 'n punt gaan sê, tot hier toe nie verder nie, want dit raak dan nie ekonomies vir hulle, maak dit nie sin om 'n Windhoek-Ondangwa roete aan te bied as hulle geld verloor op daardie roete nie. So ja. Kyk nee, ek hoor wat jy sê, maar ek is ook op daai punt waar ek vir jou wil vra, as daar regtig net 10 mense 'n dag is wat daai roete vlieg, is dit nodig. Ons het Intercape busse, jy het 'n chommy met 'n lisensie, die hoeveelheid 7-seaters wat soontoe ry, want ek is nog altyd in hierdie, dis weer eens net iets in my kop en in my opinie, maar is dit nodig dat ons vlieg? Dis soos mense wat van Johannesburg af Kreer-Wildtuin toe vlieg vir soos argumentshalwe. Is dit nodig dat ons daai roete oophou vir daai 10 mense wat dalk
Ja. elke dan en My antwoord, my persoonlike antwoord, ja, absoluut. Want daar's baie sakemanne en sakemense wat noorde toe gaan verwerk, jy weet. So om hulle produktief in die ekonomie te hou, dat okay, chips, ek vlieg gou 2 ure in Dangwa toe, ek weet nie, ook nie hoe lank die vlug is nie. Maar ek vlieg gou in Dangwa toe, gaan doen my vergaderings daar, ek kom gou terug. Eerder as my hele dag se ry moet afstaan net in Dangwa toe, gaan doen jou besigheid daar in die noorde, en dan moet jy weer 'n dag terugry. Jy weet, so hulle kan in 'n dag regkry wat hulle in 3 dae sou reggekry het, jy weet. En in daai ekstra 2 dae wat hulle sou gereis het, wat hulle nou nie meer reis nie, kan hulle nou produktief deelneem aan die ekonomie. En dis uiters belangrik, nie net vir, jy weet, mense produktief besig hou in die ekonomie nie, maar ook in 'n manier die verre noorde verbind met die res van Namibië se ekonomie, want as gevolg van daardie lang afstande wat jy moet ry elke keer, is die noorde, ek dink so half, en hierdie is my persoonlike mening, so half afgesluit van die res van die ekonomie en hoe ons produktief werk in die sentrale en die suidelike dele van die land. So ja, ek dink dit is ekonomies baie nodig dat daardie roete ten alle koste behou word, maar terselfdertyd moet jy ook ekonomies dink aan wat is vatbaar vir en winsgewend vir Fly Namibia op die einde van die dag. Ag en ek meen as jy kyk na is dit wat gaan meer winsgewend wees vir die maatskappy om daai hou af te staan vir 'n dag of om vir argumentsonthaalwe R16,000 te betaal vir 'n vliegtuigkaartjie op die einde van die dag. So dis alles en nie ek of jy is in die posisie waar ons daai groot besluite kan maak nie en ons sal ure hieroor kan sit en gesels, maar op die einde van die dag gaan dit 'n ding wees van wat is die pros en wat is die cons hiervan en wat om te doen en ek stem saam met jou dat as dit 'n geval gaan raak waar die regering te veel is, dan verstaan ek 100% hoekom Fly Namibia sal sê. Ja, ek dink ook nie eers die regering te veel nie, maar net as dit kom op 'n punt waar die regering hulle so reguleer dat hulle nie meer wins kan maak uit daai roete nie. Hulle is 'n private maatskappy, hulle sny dit daarvan en sê okay, dit was nou lekker, maar is nou klaar, jy weet. Dis nie soos 'n Air Namibia waar die regering nog, jy weet, 'n handjie in die paai het en kan sê luister, ons wil hê julle moet, en as die eienaars seggenskap het in daai maatskappy nie. Die regering het eenvoudig as 'n reguleerder seggenskap in Fly Namibia. So hulle as Fly Namibia kan eenvoudig net sê ons kan nie meer dit maak nie meer vir ons as 'n privaat maatskappy sin nie. Maar dan ook kollig. Ag, kollig. Van een ding na die volgende. Kom ons vlieg gou. Nee, kom ons vlieg gou kollig. Nou nie ondanks wat jy kollig. Ja, môre se kollig. Môre se kollig, natuurlik Movie Guy wat daarin is. Ek wil nie te veel weggee oor wat in môre se Movie Guy gebeur nie. En dan Suid-Afrikaanse kunstenaar Ronaldo Alberts wat 'n nuwe enkelsnit Droom te klein vrygestel het. Basies wat hy net sê is hy hoop dit inspireer mense wat voel hulle drome is te groot om te besef. Jou drome is eintlik te groot nie, jy droom 10 te klein. Gaan uit en gaan doen jou ding. Op ons kalender het ons natuurlik ook 'n paar baie interessante goed. Loeder het skreeffees wat afskop môre. Ek was nog nooit by 'n kreeffees nie. Ek is altyd so jaloers want as ek dink kreeffees dink ek kreef en bring dit vir my. En dan Blended Voices koorkompetisie wat Saterdag aand is. Waaroor ek ook baie opgewonde is want ek voel nie kore in Namibië kry noodwendig die ek wil nie sê publisiteit nie, maar noodwendig die verhoogie wat hulle verdien nie, so baie opgewonde daaroor. En dan op die boekrak het ons 'n boek wat net bietjie meer praat oor gesinsbeplanning en hoe om jou gesin en jou besigheidslewe te balanseer. So dis 'n propvol kollig met ek dink ietsie vir almal en dan natuurlik ons Afrikaanse top 10 soos elke week. Afrikaanse top 10. Gaan jy vir ons 'n koortjie begin insit op Kletskompas sien ek dink dit kan deel van die bragging rights wees as jy die topplek op die top 10 behaal dat Anne-Marie gaan en ek dink dis iets wat hulle nie weet nie, maar ons het soort van ons koortjie aan die gang hierso. Ons het 'n koortjie voordat die kameras rol. Ons sing dit uit sodat ons onsself nie verneder wanneer die kameras rol. Want as ek moet begin sing terwyl die kameras aan is dan verloor Kletskompas dalk net al sy kyk op daai noot. Ek dink hulle sal begin kyk vir die humoristiese effek. Dalk word ons 'n TikTok meme. Wie weet. Maar so gepraat van koortjies insit, jy wat sê kore kry nie regtig die verhoog wat hulle verdien in Namibië nie. Ek moet vir jou sê ek was vir 5 jaar op hoërskool. Het ek in 'n koor gesing en ek is ewig dankbaar dat ek het. En dit is vir my so 'n lewendige, kleurryke, kultuurryke
ek wil amper sê afdeling van Namibië. Dis baie stil eintlik en is baie min wat ons kore by die res van ons samelewing uitbring. Maar ons het regtig 'n paar fantastiese kore in Namibië en daar was 'n paar keer wat ons jy weet dan bring hulle nou al die kore saam en jy weet jy sing na daai ou en dan kyk jy daai ou Jesus, ons kan nie na dit opgaan nie. Ons kan nie. Los maar net, hier is nie 'n kompetisie nie, maar hulle het gewen. Dis fyn. Ja. Ons los dit. Ja. Hulle by default. Dankie, dit was nou lekker, maar is nou klaar. Ja. En so gepraat van lekker, maar nou dis nou klaar. Anne-Marie, dit was lekker, maar is nou klaar. Gaan jy uitvlieg. Dankie dat jy by ons was. Ons is nou weer terug met die weer. Ons gaan kyk nou hoe maak die weer met jou Vrydag. 'n Sonnige dag in die hoofstad môre met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 25. Reënerig in Rundu met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 30 en ook 'n sonnige dag op Oshakati met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 31. Sondag op Swakopmund môre met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 17 grade Celsius. Ook sonnig op Loederitz waar die Kreefees afskop met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 23 en gedeeltelik bewolk op Ariamsvlei met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 23. Stay informed and entertained with the latest coastal news, community stories, and local highlights all in one place. From inspiring people to exciting events, Irongo Talk brings you the moments that matter. Every week, we bring you the latest regional news from impactful community stories to big sport headlines. We also dive into inspiring interviews with local figures and entrepreneurs and keep you in the loop on all the can't miss weekend events. By bridging the gap between print and digital, we inform you every week on what to expect in your Irongo print edition inside the Republikein, Namibian Sun, and the Algemeine Zeitung. Watch Irongo Talk every Wednesday and Friday on oneup2.com, on NTV, DSTV channel 285 or GoTV channel 25 at 1:30. You can also find us on our social media platforms, that's on Facebook, Instagram, Threads, X, as well as on TikTok. Irongo Talk, our community, your news. Ons gaan kuier nou op Swakopmund waar Irongo Talk se Adam Hartman verduidelik van die planne vir opknapping aan die Swakopmund mole. We are currently here at the Swakopmund Mole area. This is the famous Mole Beach, one of the probably Swakopmund's most famous beach tourist attraction. I mean, people come here, they sunbathe, they swim here, it gets packed on sunny days, whether it's summer or winter, it doesn't matter. We've got the Strand Hotel here, the famous Strand Hotel, Old Tavern List Strand Hotel. We've got the famous Swakopmund landmark, the lighthouse tower there at the back. And behind me, as you can see, is a series of colorful cubicles. And these cubicles are actually part of the municipality's, it's an upgrade project in which they are enhancing the tourism attractions in this very famous area of Swakopmund. These cubicles, this whole project, including the
If you can see there at the back, we've got the old wooden lighthouse. This whole project costs about $4.5 million. And the idea thereof is to create an opportunity for SMEs to showcase their arts and crafts, to store their arts and crafts. It's to upgrade the visitor experience, where people can sit on top of these cubicles. And then obviously in the tower, we've got a space for toilets. There's a security room, as well as a sort of like a lookout or a rescue tower, in which there will be a sort of an overseeing of the bay area where the small craft harbor is, to ensure that bathers are swimming safely, that when ski boats come in, things will be safe. So there's a whole intention behind this whole project, which is part and parcel of Swakopmund's intention to boost tourism as well. So definitely something to look forward to. We'll be seeing how. I've been speaking to Linda Mapupa, who's the PRO of the Swakopmund municipality, and she says that the project is ongoing already. They're already finding SMEs to house these or be accommodated in these cubicles, and sooner or later we'll have the wooden lighthouse fully functional. What we have here is one of 4 cubicles. In the olden days, these cubicles had seats underneath here, and there were some old chairs. People enjoyed a nice view of the Bay Area, the Mole Bay Area. It's beautiful. It's beautiful. But over the years, these cubicles started falling apart. They were unkept. The chairs started breaking up. It started becoming dirty. You had people vandalizing it or using graffiti, and it just became a place also where people did unsavory things, in a sense. And eventually last year, or even the previous year, the municipality decided it's time to upgrade this, and the community supported it. So now we've got this. What they did is they transformed this little place into a cubicle, which will basically house. It's a storage place for the vendors, the SMEs and the vendors that will put out their arts and crafts here, present it to the public that walk up and down here, and it's a lovely place to display their things, because they'll get the right customer attention. And it will even add value to the area, yeah. And then when it's time to pack up, they can store it inside here, lock it up, and their goods are nice and safe until the next day. So this is a fantastic, a great idea to promote SME. And then what's more different to an upgrade of the old cubicles area with a nice bench. You can sit here. This is great, and you just have a lovely view of Swakopmund's Mole Beach. Yeah, this is actually stunning. You can come here with your family, just by yourself, just relax and enjoy the beauty that we have that makes Swakopmund so unique. So Swakopmund has got another lighthouse, a second lighthouse, and it's been called the Wooden Lighthouse. And this is now part of that $4.5 million mole upgrade project by the municipality. And this wooden lighthouse is obviously not nearly as magnificent as Swakopmund's iconic lighthouse, but it is something artistic, something that will add value to this area. And it will have 2 bathrooms for men and for women. It will have an area, as explained, for security, to be here, be on the lookout in this area, to look after the parking, to look after the people, many people, visitors, people that just come and enjoy the mole. And there will be a boom operator or a safety officer, the bay area nice and safe for both swimmer, beach, for bather, sunbather, and for those
ski boats that come in and bring in their catch for the day. So lovely upgrades and something to look forward to. As we can see, it's not completely done yet. Linda Mapupa said this will be done before the end of this year, obviously, but we're looking forward to the official inauguration of this entire thing. So when you come to Swakop, make sure that you visit all this area. Make use of it because it's usable and it's enjoyable. Behind me, basically, you have the splendor of the mall, except now it's not the most sunny day today. But nevertheless, the mall is still a beautiful place. And as you can see, the new development, colorful development with the new wooden lighthouse and the colorful little cubicles with the Strand Hotel and the Swakopmund Lighthouse. We've got the famous raft, entertainment element within the mall. People love swimming to it, climbing onto it, jumping off it. You can see the people walking along the famous walkway. Really a lovely area. I'm sitting here at a lookout spot post right at the end of the mall at the breakwater. We've got the big ocean, big waves breaking right here, right next to us, going all the way into the mall. Something that makes Swakopmund unique, something worth slowing down, sitting down, just catching one's breath and enjoying the fresh air and the peace that this place has to offer. Daar het jy dit Swakopmund lyk dalk eersdaags bietjie anders. En as jy wil sien hoe die toerismebedryf eersdaags bietjie anders kan lyk, hou 'n oogie uit vir Netwerk Media Hub se Creative Sport Tourism Expo wat in September aangebied word. Maar met dit gesê is hierdie die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is maandag weer te sien om 8uur die aand op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25, as ook oneup2.com sou jy dit aanlyn verkies. So tot maandag, lekker naweek en mooi bly.